Hadin ka jishakta ka jaka risnyang jung wei unong risnyang hapo ka shnong tisao nong ston na ka pang African Swine Fever ASF u District Magistrate ka West Khasi Hills District ula penjari da ka kendon 144 CRPC hagate ka jaka banyada na ka jing sapriang ka te ka pang. Karkum ka jing thu jung Dr. P Solang u balong u AH and Veterinary Officer jung ka nong ston ula ong ba hadu menta kidang don tangki tehi arpu artli kisnyang ki bala yok kem ya kate ka jingpang bat ki bala yapno ki badeiru jong uju ubriu ula ong ru bana kalyang jong katenan kan ne kate ka shnong naga bentaban penlong ka jingalang ban pensu thu pat ba halor kate ka jingpang kumnu ka sapriang bat kumnu banyada katkum ga official report baga bangila le te don tamui ubriu hadu mentau wala yok ka ASF bala report bat panggil ale interview panggil ale postmortem layu report tangwei breu hapok tisau perteng jung de sakius tempun te kumbar ku arteli ai kisnyang gilayau hadu menta katung jingtip jongi de arku arteli hi ta kisnyang gibalayo bat arku arteli gilayap jong tau ju hi wona tau ju hi nang ram in pelong ka awareness program sipit sambaji memit silong tisau tu kumno bani konten ane kumno bani ada ya kijing sapriang kan jong kan kijing pang